Tinggal bagaimana? Ini. Tip. Tukang tip. Sleting. Tuh sawah pakai beca, weh. Segerahan. Ih. Udah, bawa pakai bejo. Mulai yuk. Ayo bisikan kawan. Semangat bejo. Aduh, Jok, dia lagi tuh aja nih supaya si Mehmet ngelek deh. Sebutkan. Si Supet mirip bobonggong. Siap, bonggong. Punten teh. Monggo. Bejo. Pohon. Medan sama. Ngahu. Tapi kok si Mehmet ngeunya karena suara benjo. Aneh. Ya si Mehmet mah amun geus lumpat, fokus biasa Jo. Mana nama cilin lagi si anu dituntupan ku juri. Amun lumpat ditungkul bae men mangkos anu neangan duit Jo. Oh sih nya, ka Mehmet malah mau lompat. Tunggu, udah kos dulu buntung. Yo, kayak lompat. Bejo, kan kita.